Чуваш наци конгрессин хастарзем, херле Жудай районче школ жулни меняжазем вали ергелене, урам выезем, фольклор фестиваль нешитсе келжеш. Мероприятие ергелесине Чуваш наци конгрессин херле Жудайри уйрыме тада Чуваш херарме комитече малданах палырцагуна. Фестивалин тептеллева Чуваш культурине, йолы ергене, челхине адаландарсыже школ жулни меняжазен женек пушласы. Конгрессин курайында уйрымен ердуши Юлия Мареева, она был собраган пайдашсем дырышныбе фестивале теплен хадерленне. Чын Чувашла пелеген, Чувашлыға упрама булдараган, Чуваш чунле ажасем үстерестезен, ебір жұтлат бар школ жымне шитменезенчен бұшын малладезе. Шубақ візем, шак сағыныша, Чуваш тумне, Чуваш ташы юрине ажағывза үзешшеде. Шакна дума бире пилеш ажазадынче войгураган коллектив чималданақ болышы. Ебе чималданақ візембек анашланымай, візем жаплагаларыш. Юлия Петровна, эбир 25-ліме хадыр, айдыр ачасымбе пужинат бір жағы шедесе. Вара өзім көске оғытырақ, шак садекре тывады фольклорушка нергелеме бұлдар жеш. Уява херле Жудай район бушлехе Александр Степанов, район администрациян ердуши Александр Башкиров, тада Чуваш наци конгрессин паримыш вице-президенте Валерий Климентьев ушреш. Пирм телле, пирм Чувашлыға, Чуваш туемне, Чуваш культурине, упразах барза аталандарза бурасенде. Чуваш наци конгрессе юлашки жылзенже беден умай сендовать, кашалда нумай баларцахуна, ширес вагатрева нефтеюганский негапар, Чуваш сене году не дума карен пенсиенне, августу ихинже берін Крым шережинже, Чуваш наци конгрессе пужарнебе, Николай Федорович пужарнебе, хурланаган анне ятлы палаклардан бұрында берін хелі Жудай район чинде бұрынде взем. Районды ажапақчызыне шүреген жабырлансым, ушкынан дұқса, Чуваш халық выезене, Юрий Дашине, елы ергене кытарса бадыш. Жюри председателя Валерий Климентьев, пайдашзем Юлия Мареева, Лидия Филиппова, ажызем пулдарулхне пилек номинации бехакларыш. Печеке булсан да шыбырланзем хозине сцены жинче хаюлыдытни, пулдарулы булни, Чувашла таза галашны кураган зине савындарчы, хавхаландарчы. Чувашла юрзем, тажызем, сывызем, вредниче чындайы бір пағалықне курат бір. Пир надезем, Чувашла галашмадыры жашы, хозине Чуваш шинни бек тытмадыры жашы, Чуваш тумнет, юрат садығынашы, Чуваш уявзене кыдеші. Пирбе бірле, асызембе бірле чундан, кытсе худшынашы. Шайынбегех, ашан жыде берін, шак, Чувашлыға адынандара сенбе, терлі уявзен ертереспе тұрышса ішлет, шибушсем ішлеші, сыва юрызіне пірле вренет прибір взембе. Туризм балзым жутланы вғытра херле Жудай халықне Чуваш наци конгрессин хастарзем Роза Степанова тада Людмила Засыпкина юрысем через азыба юрласа савындарчы. Балсене петемлетсен чилайх фольклорушкіне ада пилеш, икемеш вырна пучах, вишемешне вара хевел ажас ажысымшын зейлжеш. Таланжыр жыва юрадасы чималдан бол, эбір Чувашсен болзан, Чувашлыға юрат минжен бұштаны пөлдезе жұтлады бебе. Херле Жудай тұрықне юратса үсчірдет бер. Ела ерген евізем қынықса пөтчірдет бер. Шакна верінце бұны бол, Пирим пуласлыға шеріп негіз қылай. Фестивалі худшыны кашны пече хастара, аслызем парне барса ғавғаландар деш. Сюжета Чуваш наци конгрессин пресс-службен ердуши Зоя Яковлева хадерлене.